Uba HM sang pliang ameli ke Kongres na motion ram ulo ong bau mentirang ba kajala konrad ki sangma ula kubur baladon hok ban kenti ke motion ram sinari block sak dan civil subdivision. Habakren berkilap thai kubur hadin ke jungai kendu yung mentirang ba haganop hai singi jong kapratri unai tung arja fuwei uba sang pliang ulo ong bala peknia ya kamap ba on penuan duri civil subdivision. Ulo ong bulok kenturu yung mentirang ba bun kampen kloy ya kajing perbana namar ula kubur baladei hok ban ai ke civil subdivision dak ba ong ba ke civil subdivision kan long kejirap ikbriu kuthain kamtam na kijaka kaput. Yo ban kendo yo chief minister jong kasit jongi Konrad Sangma kaji kendo kalong keba sultanat namar kaji ngelang kalong keba benia lah matasi kaji ngelang kalong benia namar ba ngala ai kani ke city matakasi kani ke city ka kren phang kajing don kam jong ka subdivision ba ke ka daw bangi ngidawai ka subdivision ya matakamo sundam te chief minister ulak libnia ya ki ak bro ya ki put usam de ngilaya petlang ya kamap jong ka east Khasi Hills rengkat bat chief minister te ngilai pet benia ya kamap ba kumno ba penwandur ya kene ka subdivision te nakaliang chief minister ulam menjur ba dei hok ba kamong sunram ka dibanyo no ya ka subdivision te dakajing sokmen ngaru ngala ong yu ba un sobha bo un kampen kloy ya kani kajing penbena bat ula ong ba hakajing sngo jong u ong ba kadei hok hi ba ngin ai ya ka subdivision te ka syong hu menta ba unda bishar unda pej hakanur kom ba kinle ya kikam bat nangta le sengin sayo sngo shen ya kajing penbena na ke sentur jong chief minister bat ai ka subdivision yang da kamong surat let's say ka state rukam da patloi haka pelapisa jong ki menta ki da ong ba ki da ai tang ya ka district hapo mai rang hendrei ondang ala yo ban ya shom baham tasi ngala batai benia ya ki jing jong upai ba ngala batai ba ki briu khamtam ki badai na border ki hapwan hadu sor shillong banwat iki jingirap omdan kanu no kalat kalenti ban yasno syakasora tani ban sno syakaranikor te ondang ilape yakamap ngila sutu pleng ba ke motion ram area kalong ke basa marway hento de tang de mata kata kadau ngimbanse ba nginhap ya perkhat ban ai ya ke subdivision kata kalong ke kentin jo chief minister tenginget ba haki singi ki banwan ki paiba jongi kinum jenjar syu ban lewat iki jingrap banwan sedu sesor silong dese baro kinsa yo iki jingrap tang hapo mau sedrak andawan ke civil subdivision kinwan kiwe ki tenat jong kebor sarkar omdei kawan tang ka office jong SDO civil rengkat ka office jong SDO civil kiwan ki subdivisional office kinwan ki SDO level office baro jong ketenat sarkar te hangta pinyo ya ka office agriculture pinyo iki office horticulture pinyo de yaki yamta ki nongrep ki office ki bapher hangta pinyo de ya ki we ki subdivisional office te kata kalong ki jingmentoy haba don ka civil subdivision ki brio kim dan kam bakin leiwan ya ki schedule tribe certificate sedu sesor silong kinwan tang hato po office yung SDO civil ayo schedule tribe certificate nang ta ya ki we ki kenja jingerap subu menta ya ki fair price shop ya ki dukan ration kini tairu onle be hak level jong subdivision te namar kata kadau kan sisa hi kan long ka jingerap kaba hadu ata ta ya pai ba ban pensuk yu pai ba kinyo ya ka jingerap halajan yeng jong ki